Jaga, čestitke na velikoj pobjedi i na još veća 3 boda, evo, sjajna utakmica s naše strane. Pa je, čestitke ekipi, mislim da smo i prvo poluvreme stvarno prvih 20 minuta stisnuli i zasluženo poveli 2:0. Nakon tog drugog pogotka smo se malo povukli i dobili gol, ali bili smo stabilni, kompaktni u sredini. Drugo poluvreme su se dogovorili da to mora još malo bolje u sredini. To smo pokrili sve dobro i zasluženo pobedili i zabili još jedan gol. Tako je, evo ga, tu pobjedu veličio si svojim pogotkom. Sjajno je sjela s ruba 16 metara, drugi u sezoni. Pa je, bio je korner, ne znam, ja sam tu na 16 bio, vidio sam da nekak ide Lila na penal, vidio sam da se Ilija izvlači, ja se izvuko, postavio mi i zabio. Forma je u uzlaznoj putanji, 5 asistencija, 2 pogotka, brojke za poželjeti. Pa je, stvarno nisam mogao ni sanjati da ću tak krenuti u sezonu, stvarno iznenađen sam sam sebe. Evo. S ovom pobjedom skočili smo na 4. mjesto, evo, pa možemo malo pogledati prema budućnosti. Dvostruki program pred nama, prvo kup u Bijelom Brdu i onda dolazi Hajduk u Koprivnicu. Da, treba se sad dobro odmoriti za Bijelo Brdo, idemo tamo, neće biti sigurno lako, oni su tvrda moći sigurno, ali ne idemo se, idemo po pobjedu naravno, bit će teško, ali svaku utakmicu idemo na glavu, idemo se potući za 3 boda, sad prolaza dalje i dalje pripremati onda za Hajduk. Hvala ti, Jaga, možeš feštiti, slobodan si. Hvala.